So kani ka step diam lang ini yo wai kani ka yung kam yung kani ka best society ka em ini no sekian persen. Tertentu lang pada grup. Menteri ki kampoi yang kasor karjela ubalong ru MLA ka amlarem ulak men rumboi hini kasngi ka arponyo tarik uyayong arhajar arko ar ula plepat ba ya ka collective marketing center kabalashna ha ka jinglut ka ba hinyolak tingka lengba ka integrated village cooperative society hashken persit hakani ka ju kasngi la samru iki check sheki sanpo hinyo tiligi producers group lengba ka focus program bat ka meklam balakunjo ahadu hendri pusau lak tingka nakaliang ulak men rumboi ula ong baka sorkar nakapor sakapor kawat kilat jingarap hendrai ki ba ki jishim badai ka bashuyo kumta ukentu baya kini ki jingarap bayo menta kasngi kin pendan kam hok ya kana ka benta ka jingmentoy namar hapadon kamon kalat ru kabon lengba ka focus program arspa klur ka sorkar ka thong yang ka uyarap ka yegi nang chong chnong yang ka state ke yang i dang nin nang lanchi yi ka jingja mission ke mission wi ta us in chispa arhawi klur ki mission jackfruit ter bun kilat lada i pen mkam annei wi em negasngi haini ka jingli ki wayu na jangai Ong ki kamon gitu yok ile ivam yok kate bon ke jingkeli hai manda yok kilok keli ile o im matip mit ye i matip mat ye i lada ka mon yang phi em go lada ka mon yang phi man ka shalan tem go thula kate ka lat em go ki officer po block MG ka sorkar da tai op ke NGO keleng yo uhikai ki bro yo penche ki bro changa phi ka kamman ka kabo kawai u chim phi takat kamte changa phi nga kamon u kantu u yakre lang hapri ki mambar u em kam ko nong kong u yew yakre lang tau em ji chenia tau em ke transparency haga keng ke dia hakani kasngi layo ru ega jingkran na UBDO ka amlaram u Dr. D Lindo u Sub-Divisional Agriculture Officer u Dr. D I Kajam District Veterinary and Animal Husbandry Officer ka West Jante Hills u C Najar KDC ka West Jante Hills ka D Singai UW Kendat na ka Integrated Village Cooperative Society ka Kong Rosalie Kasar kat khot ka PG bat kiwe ha Sorsor village yang West yang ka Riboh district tengah wong IP kekejut African swine fever mboy nika wong IP hamti ho hu bam doi ho hu chet doi tau ka mo chwa bam ha bam i bai hap chet i bai mo bam klem i ba ne bha wa CDM kata kejut cawan ya mi artatin gap dia ni dan raj artatin mana chat video chat i ba ta sai video open sia pi African swine fever entok ka kejut ko yebi na umarat so bro ledewan ga swine flu kata tok ka kejut ko yebi na umarat so bro kami kata hap sendong hi ta hi impo poi ko hadok kan ni mboi ti pi ka pat sia pi ni wa yo tip happy paya dewan biang ga po meklia em ga ha Riboh district ha kachna Sorsor takatu ki thagu em ga Sorsor 6 kilometer naga radius yang kutu thagu je ka kite ha man alat ba ki mhodiu ra patangi sneng ne tu cheta ne ta chani mhodiu ra gi sneng na po tu area 6 kilometer chabar leni mhawan ra gi sneng na bar cha po je tu khnang wa yo ye ki bru yang i yo ye ki bru yang veterinary kontinye tu area em gitu ga kejut Tachi pau kilometer na baryo ketuan urim uman tikam biteki vigilance zone. Kata ko po ang gigag infected zone, ko chabar yung kachpau kilometer sa do chapawan ang gigagam ka vigilance zone. Tete waro ki bro yung iho tim mboy arim mboy tin mboy puslay pi
Lari am gibon ko yo pi wasuba pi kamu am pi kejut. Li report ci gibru yang ga department ni. Ong gi rapid response team RRT. Kita wo le ye kamu orang pi mbol tin pi, mbol sor sapi. Ekti ka i gibru yang ga department ni i wo ti pi kam. Yu le ni betay pi, le to yu ye dai snyang yo pi yo le ju yo te kejut. Yo ye dai pi yo le pi tin, ka yaw ka hadulai ka ma jo hi, the do bam do ka ma jo hi. Ham tin yu the tang wa kamu wa na ka tai ka thao ka wa em ka te kejut. Ketutam cak ke em igu yang itu lem cak ke ura kulbar pi kete to ka jempesnya yang ngapi wato si ba ne dio to boro mi te kujut de declare wa de wan arsin ga me kalia to sejesin kun tui pi wa hamte ni ne kujut number 1 ong to ko bi sobru number 2 mang phe ba me do ka ma joi ka yaw ka hat ba do man ka ma joi pensnya ni ko bor skwi to wan ne ba man de yo ki bru ko bor daw mi itin daw mi sasa da mi atatin ta yo gini kan ni ke platform persnya pi wara patanya ni ku porwa lade makna ke kejut African swine fever po ke stadium ile kan mo batu itai area kilometer radius nei tai thaw je yang kecil sor itu he wa hab yet ki the do na ba ne hab yet ki a do gitu sneng ku am do tu chnong hab ekti ki bru yang ke department